Listopad je savršeno vrijeme za sadnju raznovrsnog povrća kao što su mrkva, kupusnjače, crveni luk, češnjak, razne vrste salata, korijander i repa, čime možete obogatiti svoj vrt. Mrkva posebno dobro uspijeva u hladnijem tlu, što joj pomaže razviti snažan korijenski sustav prije zime. Dodavanje pijeska u tlo poboljšava plodnost i pomaže mrkvi da zdravo raste, a danas ćemo pripremiti posebnu mješavinu koja će dodatno obogatiti tlo, a mrkva će biti velika i sočna. Za početak pripremite pola litre tople vode. Većina sastojaka koje ćemo koristiti možete lako pronaći besplatno, pa ostanite s nama do kraja videa kako biste saznali sve detalje. Prvi sastojak koji dodajemo je žlica koprive. Kopriva je fantastičan dodatak za prihranu mrkve jer obiluje dušikom, ključnim nutrijentom za bujan rast. Dušik potiče biljke da razviju veliku masu, što je važno za njihov pravilan razvoj. Dodajte 1 žlicu drvenog pepela koji je prepun korisnih minerala poput kalcija, kalija i fosfora. Kalcij iz pepela jača stanične zidove mrkve, smanjujući rizik od truljenja. Kalij povećava otpornost biljaka na stres, što doprinosi zdravijem rastu, dok fosfor potiče razvoj korijena i pomaže biljkama da bolje cvjetaju i napreduju. Na kraju, dodajte žlicu taloga od kave koji uz kalij i fosfor dodatno poboljšava strukturu tla i pomaže u zaštiti biljaka od puževa insekata. Dobro promiješajte smjesu i ostavite da odstoji u vodi preko noći. Ova 3 sastojka čine savršenu kombinaciju za obogaćivanje tla svim potrebnim mineralima. Drveni pepeo i talog od kave lako možete pronaći besplatno u restoranima jer ih oni često bacaju u smeće. Ako želite, možete procijediti. Razredite s dodatnih 5 litara vode. Zalijte tlo prije sadnje i vaše mrkve će rasti velike i sočne. Dragi prijatelji, podijelite ovaj video sa svojim prijateljima i javite nam odakle nas pratite. Hvala vam na podršci i veliki pozdrav!